Kakvi su stavovi korisnika i korisnica interneta o lokalizaciji, odnosno prevođenju internetskih sadržaja na bosanski jezik, ali i koji su to najčešći problemi i greške prilikom prevođenja, pokazuju rezultati istraživanja koje je realizirao naš sagovornik Semir Mehadžić. Prevođenje softvera, odnosno postupak poznat kao lokalizacija softvera, specifična je oblast koja je, iako vrlo aktuelna u svijetu, u Bosni i Hercegovini jako malo zastupljena. Nedavna istraživanja Semira Mehadžića, magistra prevođenja, bave se upravo sociokulturološkim, tehničkim i prevodilačkim aspektima lokalizacije sa engleskog na bosanski jezik, tačnije lokalizacijom bosanskog jezika, a samim tim i softvera. Mislim da je prvo takve vrste u Bosni i Hercegovini o upotrebi bosanskog jezika i njenih lokalizacija, odnosno prijevoda softvera i web stranica u stvarnom životu. Mi, kako smo mlada zemlja sa, reći ćemo, službeno priznatim mladim jezikom, smo imali zaista mnogo izazova u tom polju, ali sada možemo reći da je situacija u tom polju napreduje, da je mnogo bolja nego recimo prije 10 godina. Prijevod operativnih sistema koje svakodnevno koristimo na bosanski jezik uveden je 2008. godine, odnosno u istom periodu kada su se pojavili i prijevodi za ostale manje zastupljene jezike. Također, primjetan je i porast bosanskih prijevoda za većinu najpopularnijih softvera u svijetu. Na osnovu anketa sa ispitanicima različitih profesija, životne dobi i poznavanja engleskog jezika, ukazano je na aktuelne probleme i potrebe korisnika softvera koji ne poznaju engleski jezik, potom otpor naprednih korisnika prema korištenju lokaliziranog softvera, te status i norma bosanskog jezika. U sklopu mog istraživanja za magistarski rad bilo je baš pitanje koliko zapravo naši ljudi vole koristiti, evo recimo Facebook, kao neku često korištenu web stranicu na bosanskom jeziku. I zapravo, koliko mnogi misle da taj prijevod nije dovoljno dobar i možda nikome ne treba na našem jeziku jer svi koriste engleski, nije se baš pokazalo tačnim. Otprilike 23% ispitanih korisnika koji su mlađe životne dobi koristi Facebook na bosanskom jeziku. U fokusu istraživanja su također bile najčešće prevodilačke greške prilikom lokaliziranja softvera sa engleskog na bosanski jezik. Tu zaista se mogu vidjeti mnoge klasične greške u prijevodu, kao, znate, doslovni prijevod, prenošenje engleskog načina pisanja, znate, naslov i svaka riječ velikim slovom. To kod nas se ne radi. Kod nas se samo, znate, kako već po pravopisu, prva riječ ili svaka lična imenica se pišu velikim slovom, ostalo sve ide malim. Pa onda jednostavno ti nekih prenošenja, tipičnih prevodilačkih grešaka za nekog ko kad treba da prevodi, da li privatno ili za nešto, napravit će ako nije dovoljno iskusan u tome. Tako da to su zapravo greške koje možemo vidjeti kod bilo koga ako prevodi nešto za svoje potrebe, ne mora biti prevodilac. No pored praktične, tu je i ekonomska korist od ovog procesa. Lokalizacija je, dakle, rekli smo, prevođenje i adaptacija, odnosno prilagođavanje softvera za neko tržište. To je direktna posljedica globalizacije trenda koji je u zadnjih 20, 30 ili više godina zavladao, da zaista svijet postaje globalno selo, zapravo zaista sve jedno jedino mjesto koji postaje i globalno tržište, znači jedno mjesto za prodavanje usluga, proizvoda ili čega već. Tako da na valu te globalizacije da se svaki proizvod dođe do svakog ćoška zemlje pa da bi se mogao prodati, naravno, zbog toga je svima u interesu da se ti proizvodi i ono što njih prati prevede na jezik u zemlje u koju žele da prodaju. Tako da je globalizacija zapravo samo posljedica kapitalizma i želje da se proda što više nečega. Tako je evidentna ekonomska korist za onog koji stoji iza nekog softvera, web stranice, odnosno svake usluge koju možemo naći na internetu. Pomenuto je u istraživanju samo konkretan jedan primjer, američka firma koja u Japan izvozila medicinsku opremu je u redu poslovana na tom tržištu i slučajno su poprilično nevoljko se odlučili da prevedu uputstva za korištenje. Samo uputstva za korištenje, ne softver u tom uređaju. Samo na japanski. Momentalno je 30% skočila prodaje. Momentalno. Ima čak i istraživanja, nažalost nisu dostupni zadnji podaci. Recimo, ako neka firma u Americi hoće da ide na neko drugo tržište, za svaki dolar koji ulože u prijevod tog svog softvera, njima će se taj dolar 10 puta vratiti. Zato što će prodati toliko stvari. To je bila situacija 2001. 2007. je taj omjer otišao sa 1:10 na 1:25. 2007. Uzmite samo verovatni proporcionalni rast i današnje cifre su još mnogo više od toga. Ipak, Mehadžić se ne slaže sa nekim uvriježenim stavovima da je ekonomska korist bitnija od praktične. Pojava bosanskog u digitalnom svijetu, na internetu, softverima zapravo doprinosi afirmaciji našeg jezika. Također, lokalizacija može pomoći da se neki stari, neću reći zaboravljeni jezici, ali oni koji izumiru mogu sačuvati tako da se možda malo još
produži njihov vijek, kao na primjer, ne znam, neki manji plemenski jezici ili možda neki stari jezici u nekim starijim kulturama. To je praktična korist koja je nemjerljiva, koja se nama servira naravno kao glavna korist lokalizacije. No šta je sa turcizmima i arhaizmima prisutnim u našem jeziku, poput riječi čikma, bašča, čaršija, hamam, kasaba, penđer, minder, plajvaz, dunjaluk, sinija, bošća, tutun kutija, zembilj? Koliko iste možemo naći u pretraživačima? Konkretno u primjeru takvih riječi zaista bila je interesantnija situacija kada prošle godine, negdje u ovo vrijeme, možda u maju prošle godine, je Google podržao bosanski na svom internet prevodiocu Google Translate-u i tada je naravno bilo i šala i testiranja i komentara ovakvih, onakvih i zaista tada je najčešće upravo bilo ovo spominjano kako to nije dovoljno dobar prevodnac jer ne uključujete riječ koji zaista neizostavni dio bosanskog jezika. Zaista tad su svi isticali jednu važnu stvar. Google Translate kao usluga nije zapravo rječnik koji je neko unio prije toga i onda kad ga neko sad od nas unese, taj prijevod se treba pojaviti. To je zaista drugačije. Google Translate zapravo traži originalni tekst koji zatim statistički upoređuje sa već ponuđenim prijevodom. Ono što zapravo možemo mi sada kao korisnici te usluge uraditi jest ako zaista nam je stalno da jedna takva riječ bilo koja bude unesena, možemo unijeti njen prijevod u Google Translate kada on nama ne izbaci pravi prijevod. Tako da Google Translate je samo statistički pokupio najčešće prijevode i vjerojatno i hrvatski model, rječnik i sve za naš jezik, ali ne sadrži, nikad skoro neće sadržavati baš neke arhaične riječi. Dakle, to možemo mi zaobići, odnosno pomoći sistemu, tako ćemo mi dodavati svaki put kad koristimo, ako znamo prijevod riječi čikma, ako znamo približni prijevod na engleski, dobro bi bilo da svi unesu to jer ćemo tako obogati zapravo naš rječnik na Google. S obzirom na navedene promjene, lokalizacija na bosanski jezik, odnosno njen kvalitet i standardiziranost, uskoro će postati vrlo važna, a samim tim će porasti i potreba za ozbiljnim radovima vezanim za ovu tematiku, zaključuje Mehadžić.